Biri-birini uruşturuucu atayın jinler bolot da. Kelip alıp turup atasının sözünü apasına, kүйөөsүнүн sözünü ayalına, ayalının sözünü kүйөөsүnө jakpaganday kılıp uğuza turgan atayın şeytandardın cemaati var da. Ayalı jakşı эле söz сүйлөп жатат. Бирок kүйөөсүнө ошону teskeri uğuzup koyot da. Çay içpeysiz dese, batırak çay içpeysiz mi küttürüp degендей uğuzat da. Kүйөөсү jakşı эле айтып жатат. Тамак жасагансыңбы? Күндө жасабайт элең, бүгүн жасадыңбы деп айткандай угузат да аялыначы. Анан не болот? Анан чырчатак чыгат. Кайсыл үйдө Куран окулса ошол шайтандар кетет. Эмнеге? Периштелер келет да. Периштелер келдиби? Болду, алар качат. Мисалы бир үйгө милициялар келсе, урлар качабы? Качат да. Неге? Милициялар келди. Ошондо эле кайсыл бир жерге периштелер келсе, жанакындай шайтандар качат, таптаза. Korkkan adam misali. Neden korkot? Uğru, karakçadan korkkan adam. Үйүндө 10 militsiya olsa ne kılat? Bemalal tınç jatağı. Nege? Militsiyalar var da. Oşonda ele үйүндө 10.000 perişte olsuç. Gelebi bir şeytan. Çok. Oşoga үйgө ayttım go, bereket, rahmat. Okuyulu үйdө boldu, tıp-tınç. Biri-birine aytkan sözü jakşına ele ugulat. Çay içesizби? Çay içesizби, kursağınız açıqabı, sizge jakkan tamakты kılıp koydum degендей uğuzat da kүйөөсүнө. Rahmat, çay içeli dep aytат. Tamagыңыз daярбы dese, ayalına kanday uğulat, күндө мага кызмат кылып тамак даярдайсыз, бүгүн деле тамак даярдагансызбы дегендей угузат, аялы да сүйүнөт. Тамагым даяр, кандай сон? Ошол мурунку эле сөз, бирок жакшы кабыл алып жатат. Неге? Себеп жанакы туура эмес угуза тургандар жок да шайтандар.